أقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحكم وإليك ترجع الأمور. أحمدك اللهم حمدا من أخلص النية لوجهك الكريم، وأشكرك شكر نعمتك وابتغاء مرضاتك الأمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manguripno Allah subhanahu wa ta'ala, miyakalala ami panalamat tanus si iku Allah subhanahu wa ta'ala kupiti barangan amangalimu iyan raktano. Aaya pinakamapur ipangkatan sangkai amangalimu ay babagay niyan raktano. Nagyang kuto akya baluyan niyan raktano ama paparatiaan rakanian. Kya baluyan niyan raktano akipag-ingaran sa Muslim. So kinib ganyan raktano ku agaman yan agama Islam agyutubo itarimaan yan agama. Oriananan na ayatumundog amiyak kalala alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kung manusia a Muslim nagyang kutuwa katanor o panarima iyan para tiyan yan sa ikukipapantag niyan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Palayatan umatao, asang kaiyamasa na miyakadiyang nagumiyakadakal agyang kutuwa mag-ingaran sa Muslim ang bida-bidas sa kapit panarima para tiyas ikukipupantag nirang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na panamaran tanu iandaman na gyang kaiyalimo ay nibagir tanu Allah subhanahu wa ta'ala na miyukit tanu sa gyang kutuwa o kita iyan adimay lang adi tanong kasayanan sumatag miya kapagingaran sa Muslim ang mariribat na gumadididig agyang kutwa panarima iyan nagukanalian si ikukipupantag niyan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na unun iukit, anto na unun ibuntal adi kakilang agyang kai akamu muslimir tanu naminggulalan tanwagyang kaiyakat taro Allah subhanahu wa ta'ala agyadan ibiyalo yakan abakaw o pamagusain tanu apitaro yan sangkuta Quran yan sa suratul Hashr, wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Gusto nganin amyang italingumarkanu o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuwaaniyo, wa ma nahakum anhu fantahu. Gusto nganin ay nisapar kanu o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taplak niyo. Kaya sa manay apakaysa na andamanay kakakuatano kung nganin ay nitalingumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguandamanay kita palakan tano kung inisapar yan kanabat tanus kanyan miyang ipaguyag, kanabat tanus kanyan kiamas sai, kanabat tanus kanyan miyaylay, kanabat tanus kanyan miyang ipagintawa na anto na unun iokit akakakuat tano kunganin ay nitalinguman naguanto na unun iokit buntal akakisaparan tano kunganin ay nisapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naupama kaming gulalan tano agyang kaiyakat taro o Allah subhanahu wa ta'ala na miyang isungkad tano so kamu muslimir tano siiko kaya pagintaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim arunon mapapadalam agyang kutu aki kalimuon raktano o Allah nagukakatarimaan yang kung panarimat tano na gusto mga galabak tano na gusto mga simba tano rakanian. Miyata ayon sumampo na yun sa ilmo aayap palangagan siiko paparangayan dadabiatan panarima para teya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga tao amampo na isang kutu a hadith. Mga tao akatawaniran agyang kutu a hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mga tao asinya piran agyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tao abiyaloy siran wallahu subhanahu wa ta'ala akasangkapan sa kasya pasagyang agamatan o agama Islam. Narungkiran kalangag agyang kutwa paparangayan dadabiatan olaula parateya o kitukit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran imyak kalangag sagyang kutwa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mapapadalam sangkanan a hadith na sukatero nagugalabak nagusunganin ay nayunan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagususifat yan na mapapadalam palaya sangkanan a hadith asiniap agyang kaiya mga tao amampunay sa hadith lagi o Imam Ahmad na aguso Imam Bukhari aguso Imam Muslim aguso Abu Daud aguso Nisa agusto Tirmidhi, agusto Ibn Majah, napala dinanan mga imam. Asinya pira nagyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay matag ay buntal akiyasya pairan sang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kinilangag niranun orian yan nagyang kuto akiyas sabutairanun orian yan nagyang kuto akiyang galab kairanun. Subhanallah. Na santano palang aga agyang kanan a hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na andad ni kalang agat tanusan na miyanging gulalan tanu agyang kutakataro wallahu subhanahu wa ta'ala asunganin na miyang italing maurakan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuan niyo nagusunganin ay nisa parian rakano natapalak niyo na ron tanu kalangag agyang kanan hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagina ni ukit aking gulalan tanu sang kai kataro wallahu subhanahu wa ta'ala ay kataro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kuto hadith yan لا تزال طائفة من أمتي matatatap agyang kuto agrupo sa iko umatakan agyang kai agrupo pagaloy no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiis grupo babantugan sa iko pangilaylayan o Allah subhanahu wa ta'ala giis grupo tatabangan والله سبحانه وتعالى جيسو جروب آية بيترون ورسول الله فرقة ناجية جروب وببقى أباس لا تزال طائفة من أمتي متى تتب سجروب سيكو أمتكن ظاهرين على الحق أي صفة أجيانك إيا منغتاو na pembinayar niran naguprinayag niran agyang kutua benar la yadurruhum man khadhalahum nadikiran pakabinasa agyang kutua katalikodikiran o mga tao apiat tano pantialikudan agyang kaiya mga tao apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada tano siran taguas sa ginawa nadikiran uto pakararad nagudikiran uto pakabinasa gyang kanan na hadith na miyata ayunun sumampunay sa ilmu amataan aaya pakaantapan sangkanan a hadith na sumanga tao amiya siya piyan su hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ababetuan sa ahlul hadith asiran sumanga tao amampunay sangkuto a hadith asiran din ipiyakaantapan sa agyang kaya firqatum ta'ifatum mansura agu firqatun najiyah subhanallah andi sabab akabubaluiran amaka aapas kabubaluiran atatabangan wallahu subhanahu wa ta'ala antun ay sifat agyang kaya mga tao humud darijuna ala nahji sahabati ridwanullahi alaihim wattabi'ina rahmatullahi alaihim gyang kaya mga tao na ayayno kita niran na suukito-kito mga sahaba ridwanullahi alaihim paparangayan kateruan ta akagalabak dadabiatan o kitokit na panarima nagparatiyas sa Allah subhanahu wa ta'ala nagusto mga tabi'in asiran sumiyakatundog ko mga sahaba ridwanullahi alaihim hum athabituna fi usul ad-din wa furu'ih ala ma anzalahu Allah ala abdihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam
Giyang kaiya mga tao na siran sa mga tao apakang bebekan niran nagupakatitakan aniran sa mga ginawairan kung mga pakaasal wagamatan wagama Islam nagus sa mga sapakyan kung nganin akinit turun nun wallahu subhanahu wa ta'ala kung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dairan din palalabati nagudiran din pamagumani agyang kai agamatan wagama Islam. Al-qa'imuna bid-da'wati ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Giyang kaiya mga tao na siran sa mga alai awid akal sa ikudirang di ikipanulunan sang kutwa Quran, kitabullah wa sunnati rasulih. Nagugyang kutwa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awid akaliran iandemanay kabinayaran o di nakapakarayagayran sa giyang kai ayamanan yan na benar naguntol. Ngulalan sa iku kitabullah as kanyan sa Quran nagusunnat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kanyan sa hadith. Humul mumtashiquna hisam al-ilm. Giyang kaiya mga tao na siran su titu-titu akiapatan nira na giyang kuto akapaganad sa ilmu. Subhanallah. Ayay barata na giyang kaiya mga tao na lagid o Imam Bukhari rahmatullahi alayhi si ikudinyan di ikapaganad sa ilmu. Namiyak kaysa amya nagyan su ustadian as Imam Ishaq rahmatullahi alayhi. Apitero agyang kutwa ustadian guru niyan may yajma' lana ahadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha anta unun ipakatimo ko mga hadith o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga babagar hadith anta unun nasagyang kuto a oras akyan nagaon o Imam Bukhari na aya beden ay didyan na sa 10 agunam na sudin sukya na ganyan sagyang kuto akya teroon o Imam Ishaq rahmatullahi alayh na miya pamulaw tuwa tindag naguhadap naguantap o Imam Bukhari at timunian agyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalay din mga babagar na kiyaw pakatan mambu sa iko mga ulama sa iko oryan o ayamaan yan na kiya pakaapas o Bukhari ko tapyan amapya na kiyaw pakatan aso Sahihul Bukhari a inisurat o Imamul Bukhari na aya pinakamala a kitab sang kai adunya ko orian o Quran. Subhanallah. Kagi aya mapapadalamun na sumang hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalay din mabagar nagu aya pinakamapuri pangkatan ko mga hadith na supangkatan o aya maanan niya na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya miya kapanutulun na giyang kai Imam Bukhari. Humul muharibuna kull al-firaq ad-dalla. Giyang kaiya mga tao na siran sa mga tao gagarubat nira na giyang kaiya mga grupo pamakadidig. Awida kaliran ko pagdaw na gusto ko agamatano agama Islam. Lagi dagyang kaya mga grupo mga Mu'tazila. Giyang kaya mga Jahmiya. Giyang kaya mga Khawarij. Giyang kaya mga Shia. Giyang kaya mga Murji'ah. Giyang kaya mga Sufiya. Giyang kaya mga Asy'ariyah. Na didananan imbagay alugar agyang kai ang mga tao kagi ayas sabab akya pakasupa-supakiran nagyang kuta kipupantag nirang ko Allah subhanahu wa ta'ala sudin su aqida sudin su kapakisay sa ako Allah subhanahu wa ta'ala naroon siranon miyakan surang-surang na urian o kayamanan yan na kya pangadididig agyang kai ang mga grupo na gagarubatan siran agyang kai ang mga ahlul hadith na gusto mga tao amunot ko unot o kitukitiran ayas sabab yan na awida kalirang ko pagtaw iandamanay kasabutirang kulinang aparateya agyang kutuso paratiyaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim. Humul ladhina la yakhafuna fillahi lawmata laim. Giyang kaiya mga tao na dadan ay kalakiran akaadan amatatagusang kai alyaw alupa. Di iran ikal kagyang kuta pangalak o pangalak dai kawaniran ama pembeta diran ko urian o kaptero iran ko benar. Subhanallah. Ay ibaratan yan na su Imam Ahmad rahmatullahi alayh si ikumasan yan. As Imam Ahmad rahmatullahi alayh na adin atin dagyan akya sabapan sa kya person nagukya lapadirun. Subhanallah. Na dan yan din pangalim babaan agyang kuta tindagyan kaasar amya tero yan subenar. Na dan yan din kawanan sumapambeta yan sang kutwa ayamanan yan na masa.
Giyang kuto sumakapantag sang kutwa. Kiptigil ni ranun sa materuyan. Aso Quran, napad ko mga kaadan wallah. Nakagisabab sa kanyan, napad sa kanyang kuta tawfikan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tuturuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Babagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa linang asabot na guparatiya na dinyan din maptero ubaso Quran. Napad ko mga kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala. Inunta na aya dinyan di iteroon na lagid din o di iteroon o Quran. Agyang kanan a Quran na kalamullah. Kataruanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanabaniyang kaadan. Giyang kanan mga sifat agyang kaya mga tao ahlul hadith. Na antaonon imiyalangag agyang kaya mga tao. Pagampaganay amiyalangag agyang kaya mga tao. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim. Apiaguluanan o mga khulafa'ur rashidun. So Abu Bakar, nagusto Umar, nagusto Uthman, nagusto Ali. Na aya patut traktano. Sa ikukipapantagan tano sangkai ang mga tao. Na makanal tano so kaya pagintawiran. Malangag tano kiran so hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiyutubu iukit akakakanala tanu si iko kabubaloy tanu at titwa Muslim amisungkad tanu ko ukit-ukit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusi ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Nasa din sa mga tao alangag niyan agyang kai ang mga tao na kukum amyalang agyan su Rasulullah nagusto mga sahaba ridwanullahi alaihim. Si iko paparangayan, si iko ukit-ukit, si iko kanggalbaga, si iko panarima, si iko aqida, para tiya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan amisungkad tanukiran. Kasiran na isusungkadiran agyang kutab, langwa kaw gitu-gitiran ko Rasulullah na gusto iko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Na makaukitsan, na miyanging gulalan tanu agyang kuta, kataru wallahu subhanahu wa ta'ala. وبهذا سيتحقق قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه sunganin amyang italiw maraktan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuantan watig wallah na makaukit sa giyang kaya mga hadith o Rasulullah apya manutul agyang kaya mga tao ang mga ahlul hadith wa manahakum anhu fantahu nagusunganin ay nisapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itaplaktan ama kaukit sa giyang kae ang mga tao ahlul hadith at yang manutuliran su hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawfikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala na pagtanun yan sa giyang kutay kalilimu yan sang kaya masa abadi sang kaya masa na uding ka bumisungkad ang kutwa kamo muslimirkas iko kinyukit nun o Rasulullah nagusto mga sahaba ridwanullahi alaihim bata dila bawron so panarima aqida si kukipapantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kami adili kadus manusia amay ka makikimpang agyang kutwa kipapantag niyan ko Allah amay ka danyan misungkad ko lagi do kinyokit no Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahaba ridwanullahi alaihim nanduan yan sa manusia abadan ki riski sa Islam ugiid na danyan mausar agyang kutwa miyak kalala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala salakaw apa narima amya kanalian balasang kanurun Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.